Novo leto, nova pozicija, nove stvari. Gremo, novi recepti. Danes delamo japonsko hrano. Musaka! Krvavice! Mogoče lih ni japonska, ampak pa je zanimiva. Najprej razloži, kaj bomo rabili. Krompir, krvavice, skuto, sirčka, pa če češ tako hrano delati, moraš imeti jajca. Prvo moramo tole narezati na par milimetrov debele šnite, ene 2,5 do 2,75, ali pa mogoče celo 3 milimetre. Zdaj to damo kuhati, ampak mrzla voda, ampak samo do vrelišča, da se na pol pokuha. Na pol treba samo narediti. Last. Pri ženskah ne narediti na pol, ker pa čisto. Eni so zadovoljni s tokle, eni imajo raj dva. Če si Jackson, boš vroč krompir zdaj zlagal. Spreva, pa počakal, da se ohladi. Itek se nam nič ne mudi. To je to. Naredite, ker je res enostaven, ker je dober, ker je hranljiv. Fočkajte me na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, zvončke vklopite, tam, ko so. Tako da evo, Futurovizi je na mizi.